Još malo ćemo o 8. martu s razlogom. Jer 8. mart, Međunarodni dan žena, je odlična prilika za priču o ženama koje su pokazale da svojim zalaganjem mogu da se izbrišu granice između polova. I pritom su pokazale da su jače od pripadnika takozvanog jačeg pola. Banja Lučanka, 26-godišnja Ana Lukajić, diplomirala na Fakultetu političkih nauka, smjer međunarodni odnosi. Iako nema posla u svojoj struci, ona ne miruje. Primjer je mlade djevojke koja ne priznaje prepreke. Radi i kao optičar i kozmetičar. Uopšte sam puno radno vrijeme, znači 8 sati, 8-časovna smjena, a u salonu po potrebi. Zavisnosti koliko imam klijenata zakazanih. A to se uglavnom svede na najmanje 12 do 15 radnih sati dnevno. Navikla sam da radim toliko i onda kad ne radim, onda mi je prosto čudno. Ljubav prema vožnji visokoteretnih vozila naslijedila od oca, kao i majka rado pravi torte po narudžbi. Nemojte se začuditi ako je sretnete i da sudi na teniskom meču ili da prošeta modnom pistom. Savjetujem svim pripadnicama ljepših pola da što više ulažu u sebe, da se što više trude za sebe, bore za sebe, jer sigurno će im se to na kraju isplatiti. I Sarajevo ima jake dame. Almedina Gogalić već je 2 decenije vozi tramvaj. Kao i njene muške kolege, svakodnevno veoma uspješno vozi više stotina svojih sugrađana. Uglavnom, opredijelila sam se zato većinom što volim taj posao. A što se tiče problema na poslu kao posao, nije toliko strašno. Malo su ljudi, ova ekonomska situacija sve poremetila. A što se tiče kolega na radnom mjestu, dosta su tolerantni, pomažu. Žene su osvajale i osvajaju najviše poslovne vrhove. Ivana Milojević, žena pilot aviokompanije Air Srbija, kaže da živi svoj dječji san. Na njen uspjeh ponosni su i njeni roditelji, pogotovo njen otac koji je također pilot. Ja uvek kažem, od uvek sam znala da ću biti pilot, a kad sam progovorila onda su to saznali i drugi. Nema straha, to je jedan posao kao i svaki drugi. Čovek kad ulazi u tako nešto onda zna otprilike i koji su i rizici. Ja sam imala tu sreću da sam pored oca videla sve rizike i dobre i loše strane ovog posla. Povodom Međunarodnog dana žena poručila je da ostanu jake i vjeruju u sebe. Treba da ostanu jake, da veruju u sebe naravno. Mislim da žene možda nisu ni svesne koliku moć nose u sebi. I danas, 107 godina nakon što su žene prvi put izašle na ulicu i javno digle glas za ravnopravnost, nažalost ima obespravljenih žena, majki bez prava glasa u porodici i društvu. Ove jake žene neka im budu putokaz kako se na pravi način izboriti sa svim životnim iskušenjima. I srećan 8. mart.